Декабрдын 2-си. Чарбабызда аңгы суйлар акырынан төлдөп баштады. Буюрса башы бир айдан ашып калды, мына мындай жолдор пайда боло баштады. Буюрса 2022-нин төлү деп эсептесек болот, бирок декабрда туп баштады. Булар болсо уйлар азыр ылдый сууга барып келатат. Мына ошондой эле күнүмдүк мацион барып келгени бир 2 километрге жетсе жакшы. Бирок ошо сууга барганда да өзүлөрү бир аз убакыт беребиз. Ары бери басып жашырпады өзүнчө. Тетигimiz bir 4-5 burjumalık. Uzakta olsa bizden araşan koyları jayılıştı. Doğru koylar. Buna kışı boyuyla uşunduk koylar jayılıp çıkat. Bizde geçiksin cem jeşet 400-450 gramga çayı. Al endi bizdin kışkı jayıtlar ушундай. Ularning turgan jeri ушул кыштата.